kehadiratmu di setiap langkahku. Ku maukan memimpi untuk sepanjang hidupku. Yesus, ku mau menyembahmu seumur hidupku. Engkaulah Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya. Besar kuasamu, sungguh hebat kasihmu. Setiap saat ku rasakan kasihmu. Yo senong tatuang madati din sanan. Pengkuro nakalaso na ditinggin. Mi putut-putut matilad timpunan nga kalansanan da ay pati lambu sa mi putut-putut kago nga miya galidit mimpa-impa no matira sambot asapaw ditinum ay di ko piyo. Ilo nakanta ngayot kasubuan nila kantakan da talon nila ay tatuang nabay no. Miyampay dat amagetim po kanaw misisot ako pod iswang sambayang. Pinarahingan iswang kranya surga kung sikaw da tatuang giti kasi watanda o lumis kagud o guna dahay da damot dahay dat iswang gatimpo dat dondo makianwe haid o lumis piramutan bisambot ada arubat titit kay sisan dahay. Paingka ko nagi iswang gat polambus iti panambarasan nga ano-ano ko dat kamilaan kasi rebound na ginawo gisambot ay sana na pa imbulean hindi nga paparikat ta kabantugan ng arano. Tinasamayang nahi isang rantuhan Yesus. Amen. Okay, maburos ako sa nong tatong madati din sanan. Puji Tuhan to sa ninarot ti bulan 9 tadaw na po di bay no nga nakarikot to konod hopo domwalot tadaw mo nikid tuwang nakapagyampay. Sorohon na po dati kinasalimpunan dati di taon 2002 hopo domiso mo nikid kasuabon. Okay? Sanga daw, 2 tadaw, sa minggu, 2 minggu, sambulan, kasan taon. Ampay ka, nagibaka daw, titdong atuang iti. Sanga daw, 2 tadaw, 3 tadaw, sa minggu, ombay no. Hodi na din, hopo domwalo tadaw. Kamano pa nga, hopo domwalo tuwang madid. Awayaan dati, iswang at kay si saniti. Kung sikaw dat ay kaparagatan do kayo, tapo timotid kumuri-kuri ikapiyohot kanumampay da iswanggot kay si sando do nga tuwong. Hondia nakantagyan no huyan, haro po himo gindalan, apo nakarigata iwalay, nga takay milad insalawon, milebon da mintanggot panugutan mo. Okay, bayno na po hom.
lumisiti panambarasan dati nga kita kuno pohom iso pohot panugutan miagali dinawayaan to kuno panambarasan dit ay tahun nakatalib nga ay so ay bohitan dati dat aguli pi asaraw kasari ni gimatun dat aguli miagal no dati mo ito kasambayang nga haroy timpud-timpud mimbulay ni suang ginawon ay tinapo di dohod raso ko may sambayang ka haroy ginawot di nga moy no podit ni ba asimbarom ay matutunan ni manda kinorohingan dat iri kasari rasok matutunan ni matuk kinorohingan dat iri kasari rasok kanad magalimumuh na dit iri nakasari at rasukan na may kumpul kay bayan na po tulo na po panambarasan dati nga mo ginupus kudi nakanom nuno kapya borasilo kamon na borkabong nga maginupus nakantit aso mokilot tilo kita dati ayat hafalan dati teko iti ayat pinimpod isuanggat ulangan hopo demapat haro duo na ayat dati totoo bay no ayat kumuiso kumuduo hingga dot tuluh na padhiti nga karalano demo ginupus dit pagaduhan. Yo kayo tanganak-tanganak ko kinorohingan kada kau na dadat no monore jadi monore itu kada kau na moninduol la tinanda ko miagal ko man pinggorisay ko man gisomid haro kasaliwan raha toy ko kada na may buta kay na tuluno kada na may golisay kada may gundulay mantad ko kinatangkiadon da sa sangulon kada may gundulay iti tabuknud hitid isawatitit pamurasan tu iya na matiit tulun da kinorohingan kudus montok ka kinorohingan iya na napili da kinorohingan da sumilid tulun di kaupusan di siyo ipagilitan da oinsana na tinaru hiti sawat dot pemagunan jadi tinapodi komondot maginupus nga haro iti pamahot ay pagaduhan mantad podi laid pinatilombu si dati gisambotin pubay no ino pa inoritan hilo nga kumoiso kada to ko panindulot tinandati janganlah menore tubuhmu kapagulo kamano pa nga nuno na po hit paindalanan dati dot menindul iti tinandati nga pagaduhan paingkukuroh takod it adalan no did monosol paingkuroh ino pa'y tayangan dot isina da intangan dati monosol kagana nga pintampilingan nda daw turas daw sendiri yadi akan na pa kayri haro hikanto hit monumbuk katinan sendiri monumbuk tilo nga sakira na pasiyodop ako nahod mo magaribaram tok tampilingan ko turas ko nga
Ay ko tingkod da siya dop. Agumu po hikaboboyuhon dot ay tulun dot papakitad monosol. Sakira monosol. Sakira miagal ko noretan pod tinga berkabung maginupus nga kada tako na po ni latinan ka. Kumuduan no po nga kada man galisay ti tabu kahitid po nangid isawat iti hiti. Mantad ko kinatong kiadon sa sangulon. Di nilandat pasagalay man oli sayo tulo. Ngayon pa noretan nila nga hiti no. Nakuro. Tu iyati na patihom tulun dat kinarahingan di napili da kinarahingan am karahian da kinarahingan. Ailan takod ino pohit tulun-tulun dat haro katumbayaan da suway it susuway o kita dati. O kita toko nga miagalidit ay apatut. Sayra dahara tulun na midupagun. Montok do kayo hit wagun na tang kiadan dat ay hali keluarga tampinay patay kamulahing kakaruhang siyaw do kayo iti timpu-timpud ay dondo nga tumbayan ako dat haro pakasarit o paindalan dat panghiburan hinak kayo nanda kayo. Jadi mantado katumbayaan dat kagumuan hiri na dat magisuway-suway ko kita nandatid paingkukuron ang kuot ay aralan iti tulun dat managuang iti kapatayon tulun na midupagun. Haro nagiit sumambah da rusad-rusad di tulun na nga patay. Okito hidati dat ay haro hikopyo hit ako po nakakita dati nga tumbayaan ako noroitan pagilod ho dit ayat nga haro ko tumbayaan tay ko haro hot paindalanon diolo dilay dat haro na po midupagun nga iri no hit manindul latinan sendiri. Tiadi. Nga ino po hit manindul takot tinan sendiri nga ay muy kakando dat muntok ko padilo katumbayaan nga mo'y osilid iso at pangitanan dat ina pa itulon di nga maginupos. Jadi iyati na patihom painsusuway to kotit o insananot ay pananudan pasarili dati turulun Israel patut ta papakita katumbayaan dilo kumakin rohingan miampay papainsadu dot tinan diolo mantadit kaubasanan dit amu tumbayaan da kinorohingan. Paingkuroh ta kumati kapayatit tigi. Ino pa hikaubasanan na dat ay harom idupagun nga siyaw sakirad ay mulayan ta kakago. Kapagulo na po nga takanon na po nga aabulid haro nga tamo. Milon na po daging nga po ngay. Nga haro hindi ta kita kudat itimpubay no lah. Labi po dat idatid ay iti tulun-tulun Adventist nga haro hi korolot ta nga balato. O nga kubis. Nga intangan to kono po hikayong pohon ko piad di kaubasanan dihir dihom. Nakasariit ay sa nga tamo-tamo takanon. Ogirot ako pod mangigit titiod di. Yaho nga ako na kailom paingkukuro marit di. Haro to di ko piarid isuanggot ay panumbayaan dati isuangga kitab teka isuangga peraturan ko paingkuro nga ina pa inilan kum
iri na po memang godong kagumuan o katumbayaan. Sayra dot ay turumikot ta hirid pangulisakan, mangalit ako nga iongotomo nga man iduo. Ako naman ko iko otomo ipieto ngo nunu na po ongo gamot, ongo raun-raun, milo na po pasagalay tana. Okay? Ina po inorang okuhom ay abulid ihari tong otomo tu o sikap pa harus sumusuhut ka. Yadi. Nga irinig kamuyan ko, kuno ko ilam pengkuro makapya pandirian to ko dahirid karay to hiridi. Nga harugyahot morim korim iginawa dati diwo. O saraw to ko tumanud nga muhot iginawad ay hingga madihan nakaray to tiyalad ngono pa di inta nga dilo kitabom hingga madihi harit abuli harit tamo ka. Hari tuhat dati tiyadi. Nga so kiro dot ako tumanud nga harohit itiyadit morim korim bo iginawad ay sigog kaidid o tapot ka. Yadi bo. Yung hari to purimanan ko magyagal to kono pati harohit. Sigog kaidid o tapot ka hari tiyadi. Ino pano kaguhit ralan dati dot ay moid okoni ko atutunan to ko tumanod nga man to kono potid uramaton no pot ko gumuan uramaton to kono pot katumbayaan ko gumuan at to kapya atumbayaan ka nga ngayon no ngon no padi ko pia dati intangay ko pia lot pinoboros ay kinarahingan hilad ulangan podo mapat ayat 1:2 maya itit pinangimbulayan da panambarasan dati tatuang nubay no. Tukoy. Kemundat tokoy patut tumano di kaubasanan dit tumbayaan da kinorohingan. Kana pod hiti tulun na pod Israel nga patut ta papatudok katumbayaan dilo kumakinorohingan miampay do popoinsodu mantadat kaubasanan ditulun dot akon ko patumbayaan da kinorohingan. Nga sayra na pod oritan lo kamondot maginupus inapay tino nga antakan dit harumidupogun kawaya to kati kamondot pangalisakan. Nga oritan no pati kamon no maginupus pagulian to kad isuanggat panambarasan dat tatuang bay no. Ay sakira na po dat ay milo nga osonongid ay niba nitit timpu da maginupus. Papatumboy ta kana timpu dat ibo bos sa aniba damontok ko sangulun da maginupus sa bolum-boluman sanilo dat ay pupusan iti kamon na maginupus. Kamoyan na padi dihiti nga ay ato kay miloh dat popoylih da piralinay da montok ko sa sangulun to ay lan to kay itinapot kamampuan da sa sangulun dat ay mamuhondom monorimo nagi maginupus nga akon ka magyagal. Sakira na pod ayolo miloh dat ay mamusu siti ginawa diolo kadhiti nga oporlu hidi kadaud makiano panguhupan naman tada do kutur dot monginiba idi kapuri manan dielo dot ay maginupus irin ay kamon ko ditenud iyati no pati nga magisusuayat ay kemampuan dati kain kokoton dati harohi kanud sanga daw no hom katalib ni kapuri manan desiyad maginupus nga harohi karikot sa minggu nga iri kasari
hari korekot sambulan pemilod kotorimo sekiranya pod haroh di kepetir di kadhiti hom tok osanong nongon parubaw dok utur det anuan toko penguhupan moid ino pahi kapurimanan di siya osindualan orwol nga auhupan to kay tuluni di damo naguang magisusuayat ralan dati maginupus nga may to ko umbalay do papating ko dom paruhay di timpu idi may dat kanu to ko magihumbaralan dit asimbayan ng paintapot isuanggat ay tumaguang to ketika mayan dat maginupus. Alaso mah di bay na hoy. Tika harap mo ipanghiap-nghiapit Dadama ta tahun-tahun ko ay tumaguang kat kantakan iti tumangkiad tu iho na patihom sa ulunat pandetad isuang the hospital katitambalut nga ko kita hakudat agumu at katangkiadon isumakit ngay ko kita hakunagid paingkuray tulun-tulun dat alisi diolo da maginupus hirin na di da nakakita kud agumu kapantingan iti maginupus sa paintapot. Nakailah ako da paingkuro nangku dat manahakot susunod. Montakot pia manahakot tubat kumadiolo. Montakot gidi tulun-tulun di kalisehan diolo. Tu mantadahiri nad iati na po nga ay kanu tako dat papondorong nagi papasikap di kalingasan dialog mantadat kinatangkiadan kasindualan. Saya rad haram hidup pagun nga haro nagiti kamoyan dat nga tumbayan ako aisad ipagilitan dati. Montok na po di o basat teko ipapaindalan no mo ginum. Ay lanto ka nandad haran na po na midupagun nga ay tiri no gyandad ino pa itangol nga may rikot may among oray tanto ka nandang ay tika mo na montu daw mantamong moindad managaki apasan managa kasiodop hiri na magiuruk-urukot ay mind down mind down nga ikaw ba sanan dawakon moid apasan asiodop amuli hiri nandad papadayak di Moses kana pati mositar montok do kayo it papadayak kot Moses alkohol antakandot haro homidup pagun teko isuang gatimpu maginupus berkabung nga kaun subo kuno kopio dat kada pada do kayo may poindalano at ay Moses set pikir-kiro dat milon na pom apat minggu sambulan kasyo nakuro kakuaan na po nga kanuh kau da kopio dot magindalan di timpu-timpu da maginupus miyampay pentapot. Akon ko ay manupat tayo ikapurimanan na maginupus di maya di tinumon. Nakura to iyad Sayra na po dot ay harohot moginum kat siyo dit karait lab tatuang bain kumbal ko piyo kuid nakamong tay kamineri ko ta isoot haramini dupagun mantad ka haram moginum kuy ko kita haramina tayo dahiri tu ay lanto ko natit
poning-poning na pom angaw kom ay so not ano ko puriman ano kay mo na hurmat ko ano kay mo na manguramat ano kay mo na mo ginupus ko pa yung kuro yun no di tayo sa minidupagun jadi moy dadot kawaya kaindalanam olingasan o tibanasan toko miyampay ralan di point topot sakira na pod iyati na pod ti magiginom nga isuanggat inapoy pinagangatan na iti nga pikira-kira sambulan kada tako po paginom sa bapdot maginupus tayo ka kinatangkiadan dit tulun na kalisihan dati nakuro moy dat apurimanan dati olingasan to ko kopyo nagi otori mo dati ikinatangkiadan ni dit tampinay karuhang tayo tanganak di kalisihan haro nagitulundat ay aralan na pod monompon edit kayong goritan nga maginom nga atagak manday oponing ang rumiko takagay ka purimanan hidi omong inom na kaago andiya oponing-poning aw kom asanong no ginawa at tibanasan hirimi guli-guli jadi ilo na dadi pagangatan ilo dat moy dat asanong nagindat awayaan ko piyom o indalanan ina pay kasindualan karuwalan nga katalib jadi iyati no po tumbayaan to ka kinurahingan o ilaan dati dat manindual no patinan dati muntak ka maginupus nga asanong ina pay ralan dati di nga okon kokorohian na kinurahingan amungan na po pausawa ilay tampinay nga painsuwang na ikadaw himoy kiros mo mantad ko ay natagakan ko na di pamusarahan kinatangkiadan sa ulun kalisian moy ko di kiros o kaniko iya di panudukan na kinurahingan kumadati miagalit noritan isuang ulangan hapod mapat kinurahingan na po nga madado ino po itulun daw tumano di kaubasanan di tangolun hitipya po sarili dati hinggod maninduol ilo dati na ilo sandiri mamigis po toy mamagarit tatinan tumano di kaubasanan di tinaro diolo okon ko iya dihot korohian na kinurahingan kumadati suway ko haro piro-piro hot ralandat numan imbulayay do hiti moy iyati na pada nga kano takod magindalan iti kamon na maginupus miyampay katori mo painghunong di ralan na kinurahingan kapag gulo milo takay mo nang kibora sa tulun da suway karay ti di tinumangkiad ang kaubasanan iti di haran pa itumangkiad nga haran ni tambalut to may rikot to may intong sayra kalung ko kitay tambalut kanda di lad may boboras dati ay naisiyo nakatahan ki kasyo na nakatahan ka tok kuno mati olihwan ni siyo dat ay iyahay nakasari siyo mi tanud dat may pimpanaw ka harone mangimbulay tiyo di iri nga isoot numan pakita na dahitid iso oralan dati maginupos kadaw manang kiboras takot kumatulun na suway karait di kasanangon di tinumangkiad akon na pa kairi sakit sa sangulun ko ka nga milo ko naging manurat magano ta ko book manulis pasuratan ta ko nunusuang ginawo
teko sekira manu ko nunuh nangku ot kakuan tu maginupus kad ipo. Nah, ai salah saya radat ai nu manurat igitanun isuang sambayang. Intangan nu nay sinuratanum ay osonong nay sihoy ka. Sumambayang ko no. Sekira na pamilay kinarahinganom ay nakatangkiad na siya nga inapay kaboboyhon ni siya mila na pom iho da kadaw nga kausuy lo kawawayon ni siya miyagalilo ka. Maghihum ta ka nagi kasiwatan di milad manguhup patulun da suway. Isay na ko ilad iriniralan dat milad pa po manginiba idit berkabung dati ikapurimanan na sindualan or wall. Jadi agumo pay ralandet ay poinsonong it otopot di milo datid man pendalano dat monaguang itit kasindualan dati kinatong kiadan di tulun-tulun dat kolisihan dati. Penguhupan harakasari ino pay penguhupan ni dinga poin topot do otorimo dati detimpu pia da bayno nga kada to kono turianay ilo pagaduhan da kinarahingan kada to kono paninduol la tinandati kada no gisamumoy ngay kiros tumay ano ko kayla na po mo borasi minidu pagundihom isiyo nga ay orahan dia dat iya diha kaboboyhon no iya dihot manu paburuo. Jadi manta didih hali piadat ogumuot kaboling kahangan away andati pasarahat kasari kumakin rohingan iso na pohit bobos at penting ga isuang ga kantakan ditit haru tumangkiad nga kada to kono may onway kasiwatani rogon dot ay may sisip dot manumpali dam mangimbayat dati. Isiyo mo tiding ha otirik no kiki serak ko kita daharohot kolomo kondo hiri hiri na ay sumuang isiyo hiri nandan no kanda dati tokoy o kuat ta samangat ti siyo hoy ka dot aku kurgadi komanud o kuat ta samangat kanumuhot ino pay kosodo pom orongo kubugyan mimpanaw dihila sirang ka. Haroy ba kapi haroy ba iya di datit tapot kapi ho. Nga kadit i monopot lah monopot. Aku po na kombalat iya di kapi na ngayaan. Harap yahat ay midupagun tumongkiad sama ada keluarga terdekat nga tarus terang kadi dem malayo aku po nakombalat ikamoyan nakod aku ata samangat titulun ako nakombal oy ako korongo di kosodo pemanaw-panaw mampaw lampau manaw ay si tarong ko ho haron ngay orangod tuk may ngay no panuntunggi tangki ay si tarong ko tiadi nagdi ay lanam tomodon na kantad amoy paparangod karangaw na po guntalaw igya nga sorohon na dati dot ay iri na po nga iso na ho panumpali dorogon dot ay momonsoy dati dot ato kondo galit ato kono gindo ogirot ato ko poinson di kumakin rohingan aratian ni dati rit irogon aratian to koy kada to kono katumpalid dit ay pangimbayat torogon kumadati sakira parangohon to ko pokitonon to ko piya nga dati na papanumbayaan inapohit nakatangkiad no may to kono pagara so ginawo
makiuhup kumakinorohingan sayrat iswanggat ay kasindualan o maginupus nga moedad o gira ta ginawa dati kori ka piyay rogon no may panumpalid nga takay arato irin na dahot ay pinsing umbalan tokod timpo dabay no isay na koy lod suwab minggu depan tulan torikot dati dot ay giliran dot kawaya iti kanta kandahar tumungkian jadi dondo no ingatan to kono mantad opurimanan to kono pologoson to kono ina koy lisi da kinorohingan nga pati lambus kasari dot mayong tayong dati gisang banuno po hit kata makinorohingan makino ko pangupan gisambot atalibambanan dati insanan nire bah hompahitian to kanati panambaran na tutong bay no kano misisa to kod isuang na sambayang kinorohingan isong kerjaan surga kung sikaw do tutuang diti insan pa kaagudot nakalimpupus hay iti panambaran hay ilisi no kasari mayong hay bisa no pa rin naman tado kalumukon ko bahin ako po sanong tatuong sanong-sanong ang natin nipih do tutuang bay no